Arito bakuru ba skuru ya nthaka ya Miru School ni bakinyete skuru makire kigomano kiria kibangire njira ya gukira skuru bugite morto jwao ni gutara kinyari to baria bakuthomera skuru ije kienda bairutanira kithomone na muthiene bomba gutwika antu babatondeu ni boritie antu bangi batikorirwe ni maskuru jaria bathomere muthurumurioki na report ije. Arito batene bara bathomera skuru ya Miru School mthenya narua ni bakinyite skuru iji na kiote kingi ni kenda bombere gwikira arito bara bakuthoma gundu guku wiru akoboni ati no bombe kumbana gikundi giki kithirite gitete na mbere gwita ngugi na kugwatanira na utongeria bo skuru ni kenda tukomba go support skuru yetu tukomba gwita na mbere ku mentor ana barabara aja uju na tukomba na mbere gwita na mbere kwethira turi party and development ya skuru iji. Tumekuja hasa kusupport wale ambao wanafunzi ambao wako huku, kuwapatia motisha kwamba ni kweli kabisa wanaweza. Moto yetu yuga in understanding be men itukwenda kuthithia serious mentorship kere boys barabara ya uju kenda ba men in this country in all sectors chietu both in public sector private sector kana kinyabaraba keta kulitangu gichiao ku create employment ku create wealth for this country na inaro tukuite mbere gusherekea miaka 70 ya chukuru iji yetu na kuuga chukuru iji ni twitene kwa antoba discipline atongeria ba vega kire community na kindunia yonde bajaire bagwite morto jwao ni gutigira mwana ora wonde ureto chukuru iji uroti na ombani akwithwa kithoma itokothogania ko toka launch narua scholarship fund ni ontokore na ana baba ingi mono na ito akorokere kire skuru iji na twethera itware na obatu bo bwingi mono na ngwetekia bamwe metu ito athethererwe na ndi tukwenda kinya tugutetheria ana baraba kurokereta skuru ije na ndikenda bomba kuthiria skuru batena thina nyingi kenda gutikandira kwena ana bakumira skuru gatikati barabe jite na babe nyuma yetu bethire nabo bagiukiri nyankuruki ara bari na twirigirite itu tukethira twitongairia ntere chionde na Kenya na batu tutiba nyuma nonto Miru School itichoka nyuma Miru School imbere enda gutwika utimana ugeto Miru School ana atithomete utikuga achari battery ya fees lakini uketha kwena process ya kucheck mwana ule ninde after a lot of vetting kenomba ku benefit from this endowment fund amna bubu baketha bagitegera manthuri ya giwiti na mbere bungi nikenda kona skuru iji egwitia nkathi nkuruki na kile infrastructure itukwenda kuamberia Olympic standard swimming pool in this school ira batwe tuka mobilize resources turi alumni pa Miru School alenda kuthithia an international swimming pool nonto with the new curriculum ya CBE sports and recreation is part of the syllabus kana ni mwebria tukuthoma kwau iba propose iba kwenda gwaka a very big swimming pool muthia ni gwikira ntu wiru bethebe joka skuru ciao kura kuntha bathomagira nikenda gwitiria ndu jabu mbere. Nataka kuwasihi hata wale ambao shule zingine ni vizuri kurudi kwa zile shule ambazo tumesomea na tunafanya ile kwa nini tunaita CSR, giving back to the community, ambazo zimetuinua na zimetufanya namna ambavyo tulivyo siku ya leo. To our primary schools, let us go back kile secondary schools chetu.